Lah, dua orang tengah malam laku apa? Dah, akak di matnyong ni. Yang ibu bicara orang. Tuh, engkau menerka ke TV takut. Lah ngocar ada nak anak nang gerdu. Kak kita tahu deh, Kak Matnyong ya lah. Aduh lah, beneng kok kap ki munding tematnya. Kene dentek kleron lah kerbing kok. Aji saya kocak pengesepon kampung kak. Allah ceki kel pegel biji kaki. Ya ada donat ditung kok beri tang jewe lekakan. Si kelangkong kak. Bedak. Kak. Apa? Yakin nih kak? Iya, Engkau belum menemu orang nyotok becak. iya polakin mo kok letorot lah. Bener mugo kak, neng tang petang aja. Bisa pertama teh linja. Kengkok ngedelak matnyong eh. Kutin. Ih matnyong eh, saya minta terdeng kau beli itu kak. Oh, iya wis mantar ada apa bay. Cura aman mantar aman deh. Aman. Lal kakan donat rek. Loh, beca kamu mami ada. Loh, Ria, ada ongku, elang ongku beca. Lele ada ngetelak beca le. Beca ada ki puru makin pejeng. Lah tak bener kak. Apa bener? Iji saya bener kak. Beceng tewais dah, saya hilang kak. Matnya gimana deh? Kita dia nongku kayak lengan kampung dia. Lekatan yang teguk colong tematnya. Nang minta jatah preman benar. Aning kelakon kadi tai. Lajak peneng mon kadi ini. Makai setuan mon kelakon salah. Lah interayu ke Romna. Bingkok ika. Marin bi tewai se. Peneng juga nyarabi. Iya bi kaki. Marin bisa perceraian kaki kelihatan sing telen. Cak bingkok juga takuan gua. Wah, laki celeng takuan. Layu noro pejengko. Allah ayu pangeran dulu kira bela salah. Jelah wes ayo kak mundi kak. Yuk. Tenang odi mau diri. Oh, tenang odi mau diri. Apa jorem pebeca? Tina, pakai baju jorem peletorot, pokok melo. Enggak boleh seropan. Kenon teh. Loh, berapa, Cong? Bener kaki tos tahun nyikep teh. Oke, semua dan pada tahu teh. Apa yang dateng tadi ya, Cong? Ngatengah malam ke diri ya? Wah, Becak deh. Becak. Lah jadi rom gerorak deh teh. Pada tahu mungkin gerorak ya. Kota biare. lu engkau orang tuh Cong meja nakali demak gitu ya. Lah teh. Becak deh. Lecei ini kaki teh. Mun kereng dolum becek bang lah. Tata ya teh sekali teh. Biar yang luar pakai loen tos sedeki. Koro. Engkau kan narikin mentor pertanggung jawab kaki. Beceng teh boy seru elang. Hari saksi nih teh. Pas agak di dia ngesepuna kampung. Engkau penteroko. Tang vape sambil nang enang. Enang penang pas kian sajon acemer gitu. Oh, Aduh iya Cong, langko asapora Cong. Gue becan mon setia. Engkau oleh cewek bingung Cong. Tretantaan di alaku tak alaku. oke londi saya krok abi saya kaken kayak gitu. Kekerdu teh di menakan atau manta meri teh. Ngaji saya kocak reng belatir teh. Merusak kampung tibi. Angkok mungkin berak teh mor pada tahu pada ngeluaran teh. Ken lenang-lenang ri teh. Lama salari teh. Bingko tero orang kampung relo ngedi. Wis aman keke. Ken tero deku re bareng abel. Masalah tebusan kok ki arep budak klebun. Oh iya Cong, sekelangkong kok abi banyak Cong ya. Aku ki usaha akin beceng pebele wingko. Keng ambuin kelakuan nganji kaki teh. Munta ambu
Kor tabi pala engko malam siti ki enter dek klebun arem buka. Ambuin kelakuan nganji. Seporen teh mon kok langka dek kaki. Kenen kok lakar lo tako ke sapa bayi mon ki kebadan bener. Yo wis siti kok ki dek klebun ya arem buka. Ya wis cong, engko sepora cong ya. Seporen cong. Wis teh. Yo. Ada lemari. Aning ki ngajak engko keng-keng kondo. Nang jika monye seceleng. Tak tibi. Putih-putih